بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. گلی خشک برید بسرمان گلی خدان ایمانا ام ببینین افرو سر سال آلمانیزی که وکی هر سال دبینین نماد بیت سر ساله هذا يجيب بسرمانات كيف نتخلف كده ليش كان ليش نماد بیت سر ساله حتی ساعت 12 شب دمین اشیار دخولی بیا سر ساله گرن اوی ساله پیروز بکن پشک دار ببن وان سر ساله دا و بشنوان جا اوی وان شهیانات کن و وان عیدات کن پیام بوان کسا و دف کسا گلیت خوشیار بن گلی بسرمان افتشته دین اسلام ده حرامه پیغمبر علیه الصلاه والسلام رک بندایه و ام یجه شیار کرین گلی بسرمان ایک صفات عباد الرحمن افچنده دم رب العالمین بیشت والذین لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور. عباد الرحمن عبدة رب العالمين عبد رب العالمين حجت كات وبشتفون يوان كاتن او داخلي وان جهانابن او جهة زور او جهة يعني بأمر يا رب العالمين عز وجل تدات هتاكرن او جهة خرابي تدات هتاكرن او ديوانة خراب او كير خير نهن كي تشو كي نهن بجا قالي بصرمانا ابن عباس رضي الله عنه تعالى بيتن الزور بيجيتن اعياد غير المسلمين بيجن او جاجنت ناد بصرمانانا بجا عباد الرحمن چاننا داخلی وان شولانا بن خوش دیرت کن گلی بصرمانا اگر ما بفتن ام شوان کسابین عبدت رب العالمین اوی رب العالمین حجت کتن و پشتوان یوان کتن و هاری کار یوان کتن و خدان اجرت کتن و مدحت وان کت قرآن دا بیدم چه بکن ام داخلی وان جاجنا نبین اوید نید ما بصرمانا نید ما بصرمانا بیدم گلی جهشیار بین افرو ام ببینین گلی بصرمان هم الاسف یخو برهف کردی چه بکن بوان رجا بوان سرسالا پشکدار ببنو بچنناف دا و غیری و چند ضرر الدین وان دادن ببینی او دشمن دین منه چون عده چمناف جه کده که دشمن دین من بیتن و یعنی بحث پیغمبر من بکتن بحث دین من بکتن حاشا که بیشتن عیسی علیه السلام کره خوده حاشا که خوده بخویه وان سرسالا عقید و باوری وان افچنده يعني أبا أوصله أبا وقته ودم عيسى عليه السلام قاشا كي كره خدت داش دايبوي بيجا عباد الرحمن شاننا وديري فون تشتات كان وإذا مروا باللغو أجر أو برجاكي هو صار بورين وأوشون مروا كراما قدر خود جرن أفكس قدر خود جرن داخل فون جهانابن شو قدر خود جرن يعني بأمر رب العالمين عز وجل ناكن نفس خود بارزن شوي حرامية أوادهتا برسنجيوان اما فتنه كيف تبرسنجه ما سرساله كيف تبرسنجه ما بلواكي همين رجا سلمى دبوريتن داخل نبين پیغمبر عليه الصلاه والسلام مهجه الشيار بن من تشبه بقوم فهو منهم هر کسی که اشتی قوم اگه او شوانه یا ویجا ام ویت ام الشيار بن بلا تشبيه هم بكي بيتن پیغمبر بيت عليه الصلاه والسلام پیغمبر بيت عليه الصلاه والسلام حتى يعني يهوديا حتى پیغمبر عليه الصلاه والسلام جیان خو همیه دا گرکی حریص بو سروی چنده و بسرمان هشیار کن مخالفی نه بسرمانا بکن مخالفی اهل شرکه بکن شیار من خونزیکی نکن حتی یهودی ها ملاحظه پیغمبری که علیه الصلاة والسلام چه گفت و هم خوب گفت ما یرید هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا ما تشتیج اوی کسی حاشا که بحث پیغمبری بهش تشتیج دین من نه الا مخالفه مکن إلا مخالفة ما كر إلا نكر أو أمكن نكر أفا يهودية ناف ملاحظة كر دي بلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قدوة بيت بوما بلا شاف لكرك بيت بوما تشبيه ما بلا پیغمبر بيت عليه الصلاة والسلام نا تشبيه ما بهندك بيتن زرر الدين مبدن زرر العقيدة مبدن باوريا مبدن والما بكن هم گناهکار ببین بجا گلی بسرمانا افسر صلاة دين اسلام دا ندرسته هم بسرمان خو گناهکار نکن هم بجینه اره رب العالمين بما تشتي دانايا بدل في بلي رب العالمين بما يداناي كان حديثك پیغمبر عليه الصلاه والسلام رون اشكرات بيتن كو اوجي افشنده قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما پیغمبر عليه الصلاه والسلام دما تشي مدينه وان دورو شبون بخو لعب تداد كرن ججم بوان اف دورو جبوان ججم بون خوشي بون زاق بخو تداد بر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان كنت عبد چه دو روژن هین آن روژا دا یعنی حساب خو که خوشت کن و ها بخو تایبت گرینه
قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهليه. قلت اول دو روزن ام بخوتوان هر دو روزا لعبات یار یعنی ما بخو اف هر روزا دونه جاهلیت دا ما اول حتی وگاف که ام یل سروان هر دو روزا پیغمبر علیه الصلاه و السلام تو بهش بهشان بهش همانه کن خوش دیر به خناچ بیتن نه صحکن صفات صحکن اخلاق پیغمبر علیه الصلاه و السلام چه هندك ریک جوان رحم دلوفانی دین اسلام رحمه دین اسلام گل رحمه گل دلوفانیه افرود هنده هم نوه پیوجیانه بيجي نا بيفجان رخا كبيرة ما بحث عقيدو باوريا ما خلل نكفيت تدا زرر باوريا ما نكفيت او باوريا ما هي ابو رب العالمين عز وجل دائما رب العالمين قال لك شوي چند ديره حاشا كي كرا كبيتن حاشا كي اك بيشت هما خود تعالى عيسى هما خديه اوا باوريا سر سال ده يعني اوا باوريا وانا فيجاوت ام في چند دير بين پیغمبر عليه الصلاه والسلام شو قوتوان قلت ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منها رب العالمين اتشب بها وچی کردی اوید بدل کرین افهر تو ججنت هوید بدل کرین همه بس بدل کریه همه بو هر دکی دانیا نه غالبا بدل کردنش تکی الا بجوان تره الا بقدر تره و پرز گرتن تره سعی پیغمبر علیه الصلاه و السلام خیرا منهم چیتر تره و اوید نو که کن يعني رب العالمين پیغمبر صلی الله علیه و يوم الفطر و يوم النحر روجا رمضان آدم مروف رمضان دا روجیات گریتن و مروف عبادت که جوان کردن پشتی وی عبادتی خوشیکا گله که مازن بو بسرمانی دهتن او جی عید رمضان هر واسا و یوم النحر هر واسا عید قربانی دما بری ده روجا مروف یعنی سنت وان ده روجا دا پروژی بیتن و پشتی دما او ده روج خلاص من بیتا جشن بیتا کیف خوشی بو بسرمانه پیغمبر علیه الصلاه و السلام گفت اهل مدینه رب العالمین عز وجل یا بوها بدل فکری بون هر روجا افدی هم یا بهلن یعنی دین اسلام دا غیر دو عید ما چه جشن و عید دی منینن یعنی اف عبادت ده تو خدا خیر به اما ده افروی که ده بشن بله فاوجی کیف خوشیه فاوجی پیوجیانه نه ده ضرر العقیدات ده ضرر الباوریات ده بدن بسرمان گله به چنده هشیار بین گله بسرمان اگر ما بوید عزت دست مبکویتن اگر ما بوید اسلام سر کویتن والله پندنینه هم چین مخالفه دین خوب بگید مخالفه شریعت پیغمبر علیه الصلاه و السلام بکن اره ایکشون هات که قربانی و کشتی اره ایکشون هات رمضان گرتی بیشتن اوجج هر نظام مجازن هننینن بوش هم بسرمان دیدی چی بوش هم بسرمان تو ساینه بیتم خوشیار کن گلی بسرمانا او خلق یک الدف مهی بیتم گلی خوشیار بین تقوى رب العالمين عز وجل بکن دا رب العالمين حشمه بکد دا رب العالمين مسر بخیتن بلا البیرا مبیتن بلا اف روجه وکی همین روجنی آسایب دفنه و گناهکار نکن نوان لهوت حرام دا پشک دار نبین گری بسرمانا دا رب العالمین عز وجل حشمه بکد دا مسر بخیتن حتى خو امام عمر رضي الله عنه تعالى بيشتن نحن قوم اعزنا الله بالاسلام ام هندي قوم بو رب العالمين ام عزيز كريم باسلامه ام عزيز كريم باسلامه فمهما بتغينا العزه بغيره اذلنا الله هر قوفا ما غير الدين الاسلام عزت فيا اذلنا الله ده رب العالمين ذليل كده مرزيل كتن افرو ده هنده بيجني والله اف ايات افكير نهايتن اف حديث افكير نهايتن اف شريعه افكير نهايتن اف پاش کفتنه نه كينو في امام عمر دون بس رب العالمين چلي كر عزيز كرن بري 1400 سال هر امانتان بس رب العالمين عزيز كرن شب اسلامه والشريعه اي پیغمبر عليه الصلاه والسلام نشان مدای شیار من مخالفه نکن هندي تشتانا كن تجي شريعه اسلامه بيتن قالي بصرمانه بيتم قالي شيار بين اوي تشتبي كاين اوي رب العالمين عز وجل برازي بجد فيردا بشكل دار يومات 5 سالادا و مخالف شريعه ما ونججنت منا وتشبيهها بقومنا بصرمان بتبع مدد قالي هشيار بين حتى رب العالمين حشمه بكتن وتوفيق مبدة وهاري كاريا مبكتن والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.